टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर झुल्किरहेछ बढिरहेछ छरिँदै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाई पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला दुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जजुलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो पत्रिका चैनल सभापतिको मेगाहर्ज नियन्त्रण दिपि सकलन निनामी भाजु मेजुपिन्त नुग्लन सिंह हस्कुस्ना प हना बना तैचा टुकु उडास ज्याजोया सचिव गुइ गुंगु बोस अवसन ठौ उडास ज्याजोया सचिव गुइ गुंगु बो सिक्पिस जिना प नियन्त्रण दिगुदु रेडियो पत्रिका चैनल सभापतिको मेगाहर्ज तरंग रेडियो पत्रिका या बेबेज चंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके radiopattika.com.np याना हलियंक जिसन टुकु ज्याजो आतेको जिसन टुकु ज्याजो छकन लिसा मकासे अले मोदिकुसे निरन्तर रूप जिसन टुकु ज्याजो न्याका भइचुन बुझल उडासे ज्याजो बारे खला मासा उडासे ज्याजो उडाते गु प्रचार यागो आजु कया
रेडियो उपत्यका च्यानल सफ्टको मेगाहर्ज परिकल्पना संख्या चमु खराख्ने टुगु ज्याजो त उडा समाज ठगु नाला उडा समाज न्यवे कठ टुगु ज्याजो निरन्तर रूप न्याका वेचनु गुल ठौ उडा ज्याजो या सचिव गुइ गुंगु बोठंगु ठुल्या खना खस टुचगु उपलब्धि नख आवेगु बुधबार दिस विशेष उडा ज्याजो या निसबो चिक्तुनि भने भेट नगुल अवश्य उडा ज्याजो या मुख्य टाटुना मुख्य आज ढगे उडाटेगु विभिन्न ज्याख प्रचार यागु उडाटे सयनसँग विभिन्न ज्याखाट समाज न्यवेगु ले संसार खेले उडाटेगु मसिकै बिगु अजुकया जिस ठुगु ज्याजो शुभारम्भ ठौ उडासे ज्याजो या सचिव गुइगुंगु बोठौरु टुकिया सुरे खना मासा गु उडा समाज एफएम कमिटी रेखा गठन यान्दु उ कमिटी संयोजक भाजु डाक्टर ज्ञानेन्द्र प्लाजु ज्याटन जी दुगुलन से नमन्य से वेकट जी यक्वेक जी सुभादे तनसना वेकायो निरन्तर प्रयास व अटक कुतल ठौ छ उडासे ज्याजो या सचिव गुइगुंगु पो अले मेगु वाले दिस निसगो हेबेट झि ताला गुजुल ग्वालिउटी खलामा छ मेगु सुरे रहेको उडा समाज सकल जापिन्छ उनी वेक अपनिगु पल्ला सुझाव छ टुकु ज्याजो न्याकिट ताला गुजुल विशेष सेना उडा श्रीनुया लच्छे झिंगिलाय दच्छे श्रीनुया लच्छे झिंगिलाय दच्छे बाजा पिंसनया वन हिम्यया जाकी भची छया पले नल मकुला आ खाच मेशा सची ए नल मकुला आ खाच मेशा सची उकी सनलेले पाती नखा चखवै हे जोनी दुपिन तलानी पुसी जोनी दुपिन तलानी पुसी जोनी मरुपिसा झस्का तया जोनी मरुपिसा झस्का तया जोनी ए नलम खोला खाच मेशा सची कचलावल किन्हु दागिनी सुनती न खाजा जाधाई कचलावल किन्हु दागिनी सुनती न खाजा जाधाई थीला भले चाकू गुया मरी थीला भले चाकू गुया मरी पाखाने गुलिये साई पहला लगा चाकू सालो सिला सिला चारे वही पहला लगा चाकू सालो सिला सिला चारे वही चिल्ला होली अबिरिया पल्सा चिल्ला होली अबिरिया पल्सा आका जना पाका वही रंग या पल्सा लोया चपचा में लग के का है जे लग के का है कपले प्यात के का है चौला पहाचारे वल्की घाटु हाली नेपामी चौला पहाचारे वल्की घाटु हाली नेपामी बचला न सोया पुनी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तचला सिद्धि नखावले चट्टा मरिवोसा तचला सिद्धि नखावले चट्टा मरिवोसा दिलांग थामुगा चरे आदु दे गुलाया गुनु पुनी
क्वाति तुनी पक्का गुला यकुनु पुनी क्वाति तुनी पक्का येले मत्या खोपे हना येले मत्या खोपे हना किंतन किसी पक्का याला या यनिया बल्ले येंगे है चचा धाई निपु सुंगोले लोगो भागो मेरुगा हना चका चुन नस्कुसिया चला ज्याजो खतो उडा छ जी खा सिक्किम जय झाकामी बिगेन क्लाउड अवश्य नै उडा से ज्याजो थौ सचिव गुइगुंगु बो चिकिन होइ चुन उजुल उडा से ज्याजो सन ल्याप्ने छ उडा टेको गतिविधि उडा टेको मसिका उडा डिसेन छ विभिन्न ज्याखन हेबेको आजुको या रेडियो पत्रिका चाहिँ नसफुटेको मेगाहरु परिकल्पनाले उडा समाज युवे कथा दिस छ बुझाजो यहाँका चुन उजुल उडा समाज युवे कथा जन होइ छ उठुको उडा से ज्याजोले दिस बुए निर्वाचन उडु निकले छ उडा से ज्याजो बुले सुहार महिना उब्ले छ तो बुझास विभिन्न खलापुचा या मसिका विभिन्न खलापुचा न जंगु ज्याजो या मसिका विभिन्न उडा व्यक्ति पिलिगु मसिका हेबै जुन खलछने लिपाङ इले छ बटी जटुको ज्याजो छ हिउपा या मत दबुट न थाबिगु मस्तिगु साइट न थाबिगु साइट खयत न थाबिगु आज कया दिस टुगु ज्याजोले हिउपा हाय छ न बुझल अवश्य न ज्याजो उडा छ मुख्य तात्न मु आज दैगु हे उडा समाज या न चंगो उडा तिगु विभिन्न गतिविधि हेपेरो खट थेजरे उडा समाज छगु बिदिबियार ख तत्व के है यहने जौनो जबु बिदिबियार कमजिमा समाज लेक बिदिबियार यामा ढका यहना हेचुनो झले उडा तिगु विभिन्न कथा बिदिबियार दु कटिया या मतलब बिउ टाइम विभिन्न कथा बिदिबियार उडा तिगु जबु तत्व के बिदिबियार जुल ढका यहने दु थेजरे उडा त्यसै यनको बिदिबियार कुपाली मा ढका उडा समाज सपो पिदिनु मुदुको अवस्था यको उडा त्यसै लास उगु सपोट नाला मचंगो अनुदिन उडा समाज अलि दिशायन सुनो जुल एजने तो नालीको नीति छ उपचार हेमा तो उडा समाज यान चंगो बिदिबियार दिस फुकिन टटकीमा दिगो आज कया उडा सल रेडियो मार्फत न उडा बिदिबियार गुगुठा यामा ढका टटकी आज कया छु इ हनिसे उडा बिदिबियार खन छिपि जने प्रेमहिरा त्वादर पाखे नेबै चुनो जुल थे जले ठौन छौ उडा बिदिबियार गुगुठा या खे माया खासेउले छ बिदिबियार गुगुठा यामा माया खासेउले भाषी बमय क साधारण कथा गुगुठा माया खासेउले खना खस नुगु इंगे रहे टचुक नुगु इंगे प्रचलन जी उडा समाज व्याप्त रुपे बोलन चमुटुले उडा समाज अझै त माया खासे गुगुठा नाला टगु ठौने हेने पाके कुनै ज्याजो उडा से ज्याजो छ तनि नापाङो बोकठा प्रेमहिरा द्वादर पाके सक्सितम जोजलपा ठाउँ उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत महाभव्य ख्वासेगु बारे छु खन्यठने सकल प्राणी यत संसार खंको पि थ महाभव पि ख थ मचाइ त बुइकेगु निसे मचाइ त थाउ हे त टिचुका ठसकेगु ज्या महाभव निमस्या उलिए भालाडो माम जन्म बि बौन थ मचा खचा बोलंकेट अनेक ज्याखयाना योगिम मनु डेकेट ग्वालियाई ठोक्ट माभो निम्सा थ मस्तेट बालक बोलंका जीवन सुठा लागि ठोक्ट माभो पिसा थ मस्तेट यामा कर्त पुवंकीसा मस्तेसा न थ माभो या गुणलुमंका न्याब्ले माया मतिना हना बनाट चोनिमा ठोक्ट माभो या त हना बनतया सम्मान या कठ हे दक्ष छको माभो या ख्वासुगु यन्ता गुडो गुगु छिगु संस्कृति संस्कार नापा निसे न्यानवै चंगु छगु पर्व ख ठुक्ट छि नेवा टेसन दछि अंक ठिठी नख चख हनवय चनाथे मामबय ख्वासुगु न तजिगु नेपुगु नख ख जिसा माया ख्वासुगु दे दस चौला गा आम्मै खुनु हनवय चनगु दुसा गुला गा आम्मै खुनु बय ख्वासुगु निकट ठौटक हनवय चनगु दो ठन्यनु दिने माया ख्वासुगु खुनु मा डुपिनी माया त व मा मडुपिनी गुलिसा माता तीर्थे वना मो लुया जन्मा देव मे पि देव पिन्था वना देयत व गुर्जु पिन्त निस्ला दान याई ठोकुनु गुलगुलिसा चिरमा व सुमे पि गुमसा ठट बोलंका तल वैट मा भापा माया ख्वासो वनेगु चलन्दो अथे बौय ख्वासो खुनु बौ डुपिनी बौ मरुपिनी थ बौ यत लुमंका गोकर न तीर्थे वना मो लुया जन्मा देव मे पि देव पिन्था वना देव व गुर्जु पिन्त श्रद्धा भक्ति बौ लुमंका निस्ला दान याई बौ मोरपिनी थ दाजु बा कका पिन्त व ठगु इही पाबले लागवे कया ठट सुना पिट बिल वैत हे बौय ख्वासुगु चलन्दो अथे बिया मछोनी पि म्या पिस
छे मा बौय ख्वा सोइसा बिया छे टुगु पिस ठीठी मर्जर जना ठ छे जहान पिन्तन मर्जर तया ठ छे वना मा बौय ख्वा सो वनी ठबले मा बौय नाप मे पि छे जहान पिन्तन मर्जर तया ख्वा सोइ विशेष सेना बिया छया नापा मा बौय ख्वा सो वइबले खेव मरिचरी सिसा बसाइ नाप ठीठी कासत जोरेना भे जोलहे तया नुको जनावै तर ठाउँको ने ठुली जग मगाना चाउचाउ ठीठी स्नैक्स पैकेट केक कुकीज आदि बेकरी सामान जुस बिस्कुट दालमोट या नाप वस व ठीठी उपहार न तया छेगु चलन जेवला ठुक्न यको छया समाज केन्ट पासी पहवेक तपा व्यवहार याइ पिन आपनन्तु तर ठोपह ठाउँ या इ या त लोगु व बालाको व्यवहार मको बरु सक्छा न्याब्ले या फै कठ या व्यवहार हना छिसा छिगु संस्कृति दुगु मा बौय ख्वासेगु थे जागु बालागु चलन न्याब्ले लेंगते फेकि मागु दु नाप न्याते लिमलासा तापासा मा बौय ख्वासेगु दिन लुमंका मा बौ पिसा थापिन्द यन्त गुन लुमंका ठुन्युगु दिने मा बौ पिन्द नाप्ले मागु यन्तगु तस्कन्छ छ भ ख छिगु जीवन न्यागु सुख दुखे साथ बिपी मस्तेगु सुख हे थापिनुगु सुख भापीपी मा बौय गुण तस्क तर गुकी उकी ठोनिनु जी माया ख्वास्वेगु बौय ख्वास्वे खुनु रिकापी ज्याक खेव मर्चर तया जग न्याचागी मखौकी कैम हे पिसा मा बौय कोठा सुचपिज यान बिगु वसा या बिगु आदि मागु ज्या ग्वाली यान बिगु न यामा ठुक्टा छिगु संस्कृति संस्कार या मा बौय ख्वास्वेगु यान्टागु तस्क छा भगु चलन खठका ठैट मेमेगु जाति न नालहै जंगुदु नापा जिम्मा बौय ख्वासेगु चलन मरु तर ठन काठमाडौँले वसानी से मा बौय ख्वासेगु यान ढापी आपलं गैर नेवा पासपिनदु ठुक्टा छि नेवाटेगु ठोमा बौय ख्वासेगु चलन मेमेगु जाति न न्यान वन जंगुदु उकि ठजागु बालागु नेपुगु चलन न्याब्ले लेंकाटे त मा अव्य ख्वासो वनिबले ठाक्को क यको यंकेगु मयासे ठिक्कगु विधि व्यवहार हनि मागुदु ठुक्टा मा अव्य ख्वासवे बलेन म्यापिसन जनाउने मागु सामान अपजिक मयाट विक्रम सम्वत 1995 सालले चैतगु उदास जातिको व्यवहारको किताब ठैगु सफोचा माता तीर्थ औंसी व गोकर्ण औंसिया दिने मा अव्य ख्वासो वनि बले ग्वा व मसला जक जना वनेको टका चैतगु तर उडा समाज सामाजिक विधि व्यवहार नियम नेपाल सम्वत 1136 यास सफोचा न मा अव्य ख्वास सोकी छेबले गुली गठित रे मा ठैगु विधि व्यवहार या बारे छु उल्लेख यान्टागु मरु मा अव्य ख्वासो वनि बले गुली छेगु ठैगु विधि व्यवहार या खन यचना ते मागु ख जी यको सुभा देशना चुना प्रेम हिना तुलास जिवाटा बेकला ठो जिसो माया ख्वासेले यामागु विधि छुक भैगु ख जिते निहेबेला अबसेना जिसो माया ख्वासे मा बौया ख्वासेले शब्द सुमने स्वाद छामा वेक पिसन गु जीवन बिउदु उके दिस मान सम्मान से जेक पिन ख्वासेना विधि यामा तर उखे मतलब जिसम विधि टचको याना समाज बामना लिचोको लागि कोठा छ ज्यामा जो एजनी माया ख्वासे अथवा बौया ख्वासे जिमा गुगु या फे देगु जानकारी फेटो मसिका अथवा विधि यारे खयना पिन दजिलेको आस भलसे कासे यार से बहुत हावत दिबा पाकेउने दिपादुका ठुवाया उडा बुखौ जनाबेगु जी ज्याजो उडा छ जेजस जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड सुगर नुगोया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति
हरेक बुधबार निनेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर स्मृति शाक्य ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. सम्बन्धको न्यानोपन तिमीसँग छ, तिमीसँग खुसीको सयौं रंग छ। उकालो या ओह्रालो बाटो जिन्दगीको एकै नासले चल्ने छ यात्रा जिन्दगीको। डुब्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ, सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ। डुएटले नजिक ल्याउँछ। थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस्। पाङखुसी बचाको दिवा ढुङ्गा हनस कचिकमा लस्को सेना चिबा ज्याजो खत उडास जिक चिकमि ज्याङागामी विज्ञान तुलाजु टोक रेडियो पत्रिका चेन सफ्टको मेगा हर्जा तरंग अवश्य न उडास ज्याजो या चिठौ सचिव गुइगुङु बोठ्यौडु गुइगुङु बोठ्यौ टुगु इले दिस उडास माजो यन चौ विभिन्न ज्याखय जानकारी उडास त बिमा देको आजुकया टुगु ज्याजो न्याका सुनाउँछ त्यसले उडाटेको गुङु डर जो खला पुचन यन चौ ज्याजो या जानकारी उडाटो व्यक्तित्व हरेक खेले चोन्यान चौडे गतिविधि बुख रुपे तय वेचन गुले उठाउन ओरासे जज छ ठुवाया बुख हेबेट नउजुल जास ठुवाया उडा बुख हिम पाके हुने जाजो उडासे जज छ। पुस एक गते उडास ज्याजो निसगु ठेनिगु उडा समाज न्यबोय वैचंगु उडास एफएम ज्याजो वैगु 2077 साल पुस एक गते बुधबार निसगु एपिसोड ठेनिगु जोगुदु ठुगु निसगु एपिसोड ठंगु लस्ता हना ज्याजो या मागु खयान कोभिड-19 हुने याना परिस्थिति अनुकूल मजुगुली मयाइगु जोगुदु उडा समाज उडा तेगु स एफएम पाके हली न्यंक ठेकेगु ताटुना ठुगु एफएम ज्याजो न्याकेगु यागु ख आटक दुने आपल उडा सरकार्य उडा मसिका उडा व्यक्तित्व पिना प खलाबला उडा तेगु ठीठी खला पुचाया उडा गतिविधि आदि आपल खत प्रसारण जुइटोंको गुदु हली नेवा गुठिया चिबाख गोस्ती हली नेवा गुठिया गोसाले नेपाल सम्बत 1141 कछलागा सस्ती 2077 साल मंसिर 21 गते जुमे जुगु चिबाख कार्यशाला गोस्ती उडा बाख चोमेपी भवानी तुलाधर लोचन तारा तुलाधर पुष्प तुलाधर डाक्टर रिना तुलाधर केशरमान ताम्राकार अंजना ताम्राकार ओ दिव्या ताम्राकार पिस बाख बना दिएको ख ओगु बाख गोस्ती डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर जु बाख या समीक्षा याना दिसे चि बाखने देमागो तत्व या बारे न विस्तृत रूप कना दिएको ख उडाटेगु ई पाया ज्याझ जीवन्य छौ तस्कहे महत्वपूर्ण मोड्य रूपे ई पाया टकै टगुडु ई पाछौ तस्कहे लस्ता पंकेगु ज्याझ रूपे न कागु यानवै चंगुदु कि मनुख ठगु ई पाया चले आपलो ढेवन खर्च यानवै चंगुदु मंगसिर ला विशेष याना ई पायागु लाकठन कागु यानवै चंगुदु आपलो उडाटेस मंगसिर महिना ई पाया यान वंगु व यानवै चंगुदु ठगु साले तासा ई पा साइत्य तिथि मंगसिर 22 याना पेको टक्क जग दै चंगुदु ई पाया झोले भम्जा मालेगु भम्जा कोछिगु अर्थात ग्वे बिगु लाखा बिगु कल्याण याकावनिगु पेन ब्याफे नकेगु जन्तिवना भम्जा कावनिगु जन्तियाटा लस्कु सियागु म्यामचायाटा सह भोजन नकेगु भम्जा पिट बिगु मिसा खलापी व मिजङ खलापी पाके डुवाटे चोना खलागु भम्चायाटा लस्कु सियागु मिजङया छे स्वयंवरियागु वंकेगु व सह भोजन नकेगु ई पाया भए नकेगु लीलाडो छेगु सम्प्याकेगु वन्जला वनेगु निछाबु यागु फासो वनेगु जिलाज एटा दुचाकेगु समदि स्वागु याना ई पाया जाखण्ड कोचाकेगु यानवै चंगुदु ठुक्टा या ई पाया ज्याझोले लाखा बिगु सम्प्याकेगु ज्या मयाना हे ढुंगु दुसा स्वयंवरी स्थिति सोया जक यागु यान है चंगुदु
स्थापित खला पाखे स्थापित पिन्ट राहत इनेजा दौतरी संस्था या ग्वाली स्थापित खला पाखे स्थापित पिया लिसे मेमे पि तचोट आवश्यक मण्ड याना मुक नेम 70 म यात खाद्यान्न राहत इनेगु ज्या मंसिर 16 गते मंगलबार खुनु यागुदो गु ज्याजोले स्थापित खलाय नाय सुवर्णकाजी स्थापित प्रमिल स्थापित जुजुकाजी स्थापित राजिद स्थापित लगायत खलाय जपिनेगु सहभागिता दुख ठाउँ यथो विषम परिस्थिति यात मध्यनजर तया ठोक्ट राहत इनेगु ज्या यानगु खलाय नाय सुवर्णकाजी स्थापित या ढापुदो गु ज्याजोले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 या नाय विकास दंगोल यान सहभागिता दुगु ख नेवाटेगु ऐतिहासिकता क घागु लोहिटी नेवा समुदाय ल सोनी ग यथा ठासे प्राचीन काले आपल ऐतिहासिक महत्व या लोहिटी पलिस्ता यान ठकोगु दु कलात्मक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण ढेका टगु ठुक्टा या लोहिटी ठौकने आपल ठासे ल मोया टंगु अवस्था दुसा ठुक्टा या लोहिटी नेवाटेगु मस्का न क घन वइचंगु दु ठौकने यथे धा हिटिया व्यवस्था मरुगु इले ल या मूल स्रोत लो हिटे ज्याचौं खसा हरेक छेखा ठुगिया लो हिटी वया ल कया ठपिनिगु दैनिकी न्याकेगु यान वइचंगु ख सलस द न्यनिसे पलिस्ता यान टगु ठुगु लो हिटी गुलिखे थासे थौ टकन बालक ल हाइ चंगु दो सोनिगले ठुक्ट लो हिटे पलिस्ता यागु ज्या लिचिबी काल निसे जुगु खण्डो ठुगु लो हिटे विशेषता दैगु हे चछि निछि ल हाइ चनिगु ख या लोहिटी या नाकाबले लुहिटी मरुहिटी थहिटी कोहिटी फटाहिटी लगायत प्रसिद्ध ज्याचोंगु दो लोहिटी पाखे ल वइगु ठैगु जमिन कोए मुना चोंगु ल ख ठाउँ अवस्था लोहिटी त राष्ट्रिय सम्पत्ति रूपे न नालकया ठुके संरक्षण आपल थासे यान वइचोंगु दो कला कौशल्य रूपे दैचोंगु ठुगु लोहिटी पर्यटन खय निन्दी छगु क्वाटुगु साधन न ज्या वइचोंगु दो सोनिगले ठिठी थासे दैचोंगु जडु नापा सोनिगले ठा ले ल ठल्य रूपे दैचोंगु जडु तस्क प्रख्यात जेचोंगु ख ट्याङ्किया विकास जेवोलिसे ठुक्ट जडु या छला बुला बन्द हे ढाइथे जेवंगु दो बोली चालिया भाषा जडु ढागु यान वइचोंगु दुसा ठुकिया त जल ड्रोनी टका न ढागु चलन दो जडो या त पिने स्वेबले तगोगु लोय छगु टुक्रा थे खण्डै चनिउ ख तगोगु लोय टुक्रा त दुनिया भाग कटाम टुक्रा याना खाली याना छग बाकस्ते चोंक जडो डे कटाउ खण्डो खासेना जडो ले जुपी लजुवा टे त ल टंके त तय तैगु याइगु ख उगे आजु कठ ठुगु जडो पाखे लजुवा पिन्छ ल टोना ठगु लय प्यास लंकीगु ख परोपकार या भावना डेका ठुक्ट या जडु ट्वाया ठासे हिटिया रूपे कय वइचोंगु ख नापा मनुट छौ ठास मेउ ठासे जग मेउ ठासे ठगु जाख बुज्या लगायत ज्याया त ताहकौ लपु ज्या वनी बले लय प्यास लगे जुइगु प्राकृतिक नियम या त ध्याने तया मानवीय भावना बोलंका ठुक्ट जडु पलिस्ता यान टाउ ख ठुके नाप टापक्क वपिन्त चा चन्त सटयन व्यवस्था यान तैगु खसा ठुक्ट सट दुगु ठास न्यन्स हे जडु या पलिस्ता यान तैगु न चलन दु ख ठुक्ट या जडु या व्यवस्थापन या ज्या मर्मट या त गुठिया न व्यवस्था स्थानीय मनुटे स याइगु ख जडुले विशेष याना बुंगाचा लोहिटी लगायत ल दुठास ल हैबले ठगु ल छु 50 ठुगु जडुले पंकी मागु उबले प्रचलन न दैचोंगु ख ये या गुंगु ठडिया उड्याट बस याना वइचोंगु ठिठी थासे उड्याटे सन ठुक्ट या जडु तया ठगु डे फुगली अनुसन्धान या मागु आवश्यकता ज्याचोंगु दो यको सुभा दशन चना प्रेम हिरात लादो जु अले दुख चोमी सुगत रत्न सिन्धुरा कार्य होला वेकअप छ बुख सुया जिते ग्वालिन दिला अले भवानी लादो पुरा समाज पतर छन्जे न कुहे भूमिका दु बुक चेगुले बुक मुनि गुले यदि भवानी लादो ज्योतन जिको सुभा दसे अस बाचाको दिपा पाउने दिपा तंका ठगुवाया मेम व्यक्ति जनागो जी याजो उडासे देदछ बाइक न्याता छन्नु अबु क्या हिरो या शोरूम या बना शोरूम या ड्वावन साथ के हिरो अचीवर खाना
अब में से मिठा अच्छी बर तक क्या मन अच्छी बर खाना मक्खा स्टाइलिश लुक में मेरे को फीचर न्यना क्या मह के स्ट्राइडियन कलर अब में sta ना छको अच्छी बर वाके मस्ती वाला स्टाइडिया ढुंगा अब मल्या वाला अले निमेसिन छगु हे खादाला आखिर अच्छी बर सुयागु अब यागु न क्या यागु न छाकी थुकी यागु स्टाइल वो विशेषता दक्को हे थ जागु कि अब गसा अब या त लो क्या न गसा क्या या त लो शक्तिशाली 150 सीसी इंजिन उत्कृष्ट माइलेज स्टाइलिश डिजाइन आरामदायी सीट वो 5 वर्ष यागु वारंटी दुगु 150 सीसी सेगमेंट है i3s प्रविधि युक्त नापांगु बाइक हीरो अचीवर अनलिप इमिसा अचीवर न्यात निमलले तातंग थगु छे पाखे वना थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 416350 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. झुल्की रहेछ बढी रहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाइ पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका निगा खुशी बचाको डिबा ढुंगा हनाचका चिक्नु लस्को सेना चुना ज्याजु खत उडास जिका सिक्नु जान्या कामी बिगिन क्लादर ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफलिको मेगाहर्ज तरंग अवश्य ज्याजु या जिथौ लिपांगो बेटेन नुडु लिपांगो बोधा सत सिक्नु सिवेजल हरेक वासा छम उडा व्यक्ति ठुगु ज्याजु सम्बोना वेक अप नि नुगो ख वेक अप इन समाज पिछु योगदान ख उडा त गुको ठ छुको ठ चोन्या चौनु रेगु केनिगो आजु कया छम व्यक्ति ठुगु ज्याजु सम्बोना वेक अप नि नुगो ख ताइ वे चुनिगु झले ठौ छम पुलाम सेक्सन अफिसर सिनियर स्टाफ कॉलेज प्रोफेसर सुवर्ण मान्तलो आदरना पछिन खला भनाइ एना सुनाउदु वेकला एको सरकारी कार्यालय जायागो अनुभव याना दिमुख वेक स्टाफ कॉलेज सिनियर प्रोफेसर जुयाना अंग्रेजी विषयका आक बंका ले अंग्रेजी विषय बोंकी बुली थम ट्रेनिंग व ट्रेनर जुयाना ज्याट म व्यक्ति खटा ठोकने बारे खना माता वेक रिटायर जीवन हचंगु ठुगुले वेक अनुभव न जिगु नीति छगु बानागो दसु जिरेको आज काया दिस वेक छि किन्दोले उना वेकना प खलावना ब्याको गुजुल तर नि वेक भरि जा मम फो जुने दिस वेक त एफएम मबोते वेक त हाय उना वेक निव ख कासे वेकना प खलावना ब्याको गुदु दास ठौया उडास जजया सचिव गुइगुङु बोया डक्ले लिपाङु बोकठ उडा व्यक्तित्व सुवर्ण मान प्लादन न प यानागु खलावना निने बाखे उनी याजो उडास जजसा ठुकु उडास ज्याजो या सचिव गुइ गुंगु बोस धन्यवाद अवश्य न थौ उडास ज्याजो जियाम ताइनि से प्रशासन क्षेत्र सेक्सन अफिसर जिया आका बंकी पिन्तन ट्रेनिङ बिम म व्यक्तित्व जिया न्याउना चंगु पिथौ रिटायर लाइ छे चुना चंगु खनाबला अनन्ति सूर्य सर्भिस लाइफ मला गोकुटा सुरजुल गोकुटा डाइना चाहिँ ज्याखो चाहिँ न्याका एंका थौ थङ लुमन्ती बिमा छ गोकुटा दे जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन आखा बनम जुंदी एजुकेशन इंटरेस्ट शुरू से दुयु ओले जी बीए दिया रुंगा टीचिंग जॉब है प्रवेश दिया जी बालाजू बोर्डिंग मनस्थली विद्यालय में आखा बंगा उन बंगा चना बोले टीचिंग
यान्चन बोले अंग्रेजी विषय बंगचन हो अंग्रेजी विषय बंगचन बोले अंग्रेजी भाषा बंगी पे चिसस्ता त तालिम बिउ रखा छौ ग्रुप ब्रिटिश ट्रेनर्स त नेपाली बोल इमसँग तालिम बिउ त विभिन्न स्कुल जाइन जो भी शिक्षक त सतल जितन सतल जिन ट्रेनिङ भागा त वना वो ट्रेनिङ या भागा आउन बोले जी वो ट्रेनिङ या फर्स्ट जुला जो उले इमसँग छौ ब्रिटिश काउन्सिल स्कलरशिप अवार्ड या त वो अवार्ड जो स्कलरशिप हो जी ब्रिटेन ने होना इंग्लिश टीचिंग है डिप्लोमा या अवसर जी था चूला था अले वह डिप्लोमा या तो जी बिलायत होना बिलायत डिप्लोमा ये ना लिया जी चुना बोले टीचिंग जॉब इशू बेहतर सेक्शन अफसर यू जॉब है जो चिंता का तो आखा बंगो जो मना उन्हें इंग्लिश आखा बंगो जो स्कूल बालाओ जी आंजो हम गना मन को सो सेक्शन अफसर जी लोभ चाहिँ गर्न जागे जो जी टीचर जी आतुन्छ न बोले जो पद नन गेजेटेड प्रथम श्रेणी खा जिता नन गेजेटेड प्रथम श्रेणी जो को छ जिता गेजेटेड पद दूसरा जो को चुने न त चुने हुँदै हो ठोखो जी बिक्री बोले नन गेजेटेड प्रथम श्रेणी त छगुलो गेजेटेड तृतीय श्रेणी आ मिले जी मुहो उयो लागिला छ नन गेजेटेड तृतीय श्रेणी प्रथम श्रेणी नन गेजेटेड श्रेणी हुँदा जहाँ चाहिँ बिमा थिया थल थावले उ बक्ते लोक सेवा आयोग तृतीय श्रेणी जब यो लागि प्रशासन सेवा विज्ञापन न जुसु उगिए विज्ञापन जिनो सरिक जुया भाग्यवश जी वो विज्ञापन अनुसार यो पढे सेलेक्ट न जुल छनौट न जुल जोला जी सेक्सन अफसर जो नि बेतर खाना सेक्सन जो न छ पढे यो हिसाब होला नन गेजेटेड प्रथम श्रेणी जीवसँग गेजेटेड तृतीय श्रेणी जीवलाई बेतर ग अरे वो आखा बंग्यु न सरकार जागिरे ख नाबा आखा बंग्यु मुला तर पढि चाहिँ ठाउँमा हाना सरकारले सरकार जागिर सेक्सन अफसर जोड्नु चाहिँ जो चाहिँ भरि त बाला अझ थोप अपग्रेड खर घाटे सेक्सन अफसर जो चाहिँ लाई इच्छा जुल कमला इच्छा जुल छ गेजेटेड पद देउ नन गेजेटेड सिकन अठै बेतर खनि सो लुमन्टी जिटा ढुमला मचले जिमसँग नि ओखो ठोला वेका सेक्सन अफसर ख वेकाला तर मुनु खर घटायु ओ कारण छुका सेक्सन अफसर से उहिले चाम चाहिँ छुका छौ चामला गेजेटेड पद दियो अठे चाम दियो पद जुलका नन गेजेटेड कोयो पद जुल कोयो पद संचुयो पद ल अठे एट्र्याक्टिभ जीव जुल उकेसन सरकारी जब प्रवेश या थियो ओफुमुजु लोक सेवा आयोग जाँच पास ना जो के जागिर प्रवेश या फेब ख नन गेजेटेड जीमा बा नन गेजेटेड जीमा जाँच बिया पास जी त योग्यता नमाला योग्यता बिनाला जाँच पास जी फिमु ए जुन दि सरकारी जब प्रवेश या त लोक सेवा आयोग जाँच पास यामा हो र लोक सेवा आयोग जाँच पास दा हो उसको थाकु जाँच पास या सर जेनी जुन दि नन सरकारी पद जागिर नपि मुनु जस्तो सरकारी पद जागिर ने त लोक सेवा पास ना हुने जुन दि वो सरकारी जब दुपे मुनु तेरे छो बालाओ पदे बनाउ थिए फिल जिउ स्वाभाविक खख अफेक्ट जिताउन ठो आगो बुंगी अनुभव सेक्सन अफसर जो अनुभव चाहिँ छुपाट सेक्सन अफसर जो थियो शासकीय पद जुल टीचिङ जब थियो टेक्निकल जब जुलको टेक्निकल जब वो एडमिनिस्ट्रेटिभ जबला छौ सिगौ मेवला ठ्याना फरक ख बुंग्यु थियो टेक्निकल जुल प्रशासन थियो नन टेक्निकल जुल किन प्रशासन ज्याउले उहिले चाहिँ राजतन्त्रले चाहिँ विभिन्न कठाया गोर्खा दक्षिण बाउजीफु विभिन्न कठाया पुरस्कार जीफु उनीहरु थिने काट ठटाला रुमहरु अठै छु प्रशासन सेवा एट्र्याक्टिभ गुमेश जी गुमेश मजी नफुगा गुमेश त प्रशासन जब यो विथ प्रशासन बाहेकै मेउ जब म नफु तर प्रशासन जब यो मेस त प्रशासन जको यो जी बाहेक टेक्निकल जब वो या फिर हो या ढाउनु या फिर जब ल मुखन टेक्निकल जब दियो तर प्रशासन सेवा दियो हमेशा न या फिर जब थे खौ जुन थी
प्रशासन सेवा पनि सिकौँ टेक्निकल सेवा पनि छकेलाई बेस खगा तर ऐसा न मनो त प्रशासन सेवा एट्र्याक्ट जीव छ कारण सुरासा यहाँ मनो फिक्का हो उके लागि ल्याटिट्युड तर टेक्निकल जग्गा भन्दा बन्न कोठा जुल चिनापटको खलाञ्चनले चाहिँ जिल्ला छौ जछुनु मन्टे छु अनुभव जिल्ला छिने चिनापटकोले ठिना खलाञ्चनले जिल्ला छौ छु अनुभव जिल्ला छिने एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइफ अफ पार्ट एजुकेशन लाइफ सिक्क महत्त्वपूर्ण छ जिन लागेछ छिटो शिक्षा त गोकोठा काइ छुन आ शिक्षा रह्यो छौ वंकी वजकला शिक्षा मुखका ऑल राउन्ड डेभलपमेन्ट अफ पर्सनालिटी या शिक्षा रहेगा एजुन्ति छम शिक्षित जीव मतलब है ऑल राउंडर जीव का छम शिक्षक ऑल राउंडर जोले के मजो वो मेगा होगा छम प्रशासक ऑल राउंडर जोले के मजो मेगा होगा तर शिक्षित मनो ऑल राउंडर जीव एजुन्ति गुमो मनो त शिक्षित ज्ञान बालामा प्रशासक मजिफो गुमो मनो त बालामा प्रशासक मजो सानो शिक्षित जसन नफु एजुन्ति वो बेगले अलग खा शिक्षित जीव रे हो प्रशासन बालके याफे हो टेक्निकल जब जेमा बा नन टेक्निकल जेमा ठाउँ जब बालके याफे हो शिक्षित जीव अलग याखो लिपा चाहिँ दाइ चाहिँ अन आखा बंकिपने ट्रेनिङ बिउ ज्याना दाइ लगे छ उइले अनुभव सकन याना ट्रेनिङ बिले छु याना दिया वो अनुभव सकन कन्डिसन आखा बंकिपिन ट्रेनिङ बिउ हैन इनि आखा बंकिपिन ट्रेनिङ बिउ बुटी गु खलान दिलानी वो यो ट्रेनिङ के बारे स्कुल दिनु कन्डिसन आजि सुरी अंग्रेजी भाषा तालिम विद्यार्थीहरू जो बिउ हजुर या सु शिक्षक द्वारा ट्रेनिङ दियो ल मखो तर बेलायत तालिम गाहनाले टिचिङ अफ इंग्लिश एज ए फरेन ल्याङ्ग्वेज विषय जो हुन्थे अंग्रेजी भाषा जो बंकियो मखो अंग्रेजी भाषा बंको में मनु हे त गेना अंग्रेजी भाषा बंके मा तका सने बिउ न उयो जाख ए जुन छम ट्रेनर्स ट्रेनिङ ए म ट्रेनर जीव छम शिक्षक ट्रेनर जीव न वो अभिभावक ट्रेनर्स ट्रेनिङ है वो मुनि जीव जुन्थे जी हम ट्रेनर जीव जानो छु बचा याना उयो अनुभव जिगे दु साथ है जी हम बीएड न यन्ते म मास्टर्स न इन पब्लिक साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यन्जन म जुनिते जब ट्रेनिङ कलेज खुले जो था यहाँ पे वा ये पे छोटो ये त फुले जो पिन का बिहाउ का वो ये त दुपिन द खुल्ला दु साथ सासो तका सर्कुलर वबले जितानो वो ट्रेनिङ कल बियो कलेज पनि इच्छा जो हुन्थे जिन एप्लाई याना ले जी छान्या न जुल ले जी वना एजिया जी लाउ खगा वास्तव जी छौ ट्रेनर जी हुनको म चाहिँ मुखका ट्रेनर जी त हुना मुखका ठुआ लिपा चाहिँ वर्ड फुके ढुङ्गा न प्रशासनिक रूपे जायोपी कर्मचारी ट्रेनिङ भी उठाए स्टाफ कॉलेज न चीजें प्रोफेसर जी आजंटले वो अनुभव कंडीशन स्टाफ कॉलेज जीवन बोले जे सम ट्रेनर मुखनिका जी सम अंग्रेजी भाषा में टीचर जको ख जी ट्रेनर मुख प्रशासक ते ट्रेनर जी मुख ए जुन दे अया ट्रेनिङ मोरुपिसन ट्रेनिङ कामा रगा ट्रेनिङ बिलका स्टाफ कॉलेज है डिजायर हफ्ते अहिले वो ट्रेनिङ न जी शरीर जुया ट्रेनिङ को लागि बेलायतन ट्रेनिङ दिउ व्यवस्था यन्त दुबले दु जुन दे बेलायतन ट्रेनिङ को लागि जे छान्या जुलगा बेलायतन जी ट्रेनर्स ट्रेनिङ शरीर जुना रेकर्ड्स मैनेजमेंट बुंगी तालिम न शरीर जुना अथे जिया जी कलेज अफ एजुकेशन नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज प्रवेश या हुँका अनु जी ट्रेनर रूपे तालिम का तो बनाका ट्रेनर्स ट्रेनिङ का आउने जी ट्रेनर्स ट्रेनिङ का आए हुँका ये पछि स्टाफ कलेज फुल हानो ल्याबले आज ट्रेनर न जी जाइन तोले ट्रेनर रूपे जाय हुँका चाहिँ चाहिँ मेमे क्षेत्रमा गनगन लाटया सामाजिक ज्याखन जिफु मेमे चाहिँ छिटो उहिले ज्याद अनुभव दुकि मरु आछम जी ट्रेनर जो हुँदै यहाँ जाया आउँछ ट्रेनर यो रुपैयाँ जको थटो खनि ट्रेनिङ यो जाया या रसेको बाला त्यो खनि जुन्दे लिपा छि न्याना दिल नक्ति अनु ट्रेनिङ कलेज गर्नु गानो छुछा यहाँ बुंगे बांगे जाया निला बा सम्बन्धित जाइन लगा थिए त्यो सम्बन्ध नेवा भाषा नो छेसो थन सेनु जाइन जोंदु काठमाडौँले ए जुन्दे नेवा भाषा सेना जों पिन्तन
घेना नेवा भाषा सेन्युले घेना सेन्यु हाउ टु ट्रेन ए ट्रेनर नेपाल भाषा त्यही विषय लान थन छौ कलेज इन्स्टिट्युट स्थापना यन्त्र जुन अन्नो ज्याद जे उना पचा छु ज्यान न लिप थ शारीरिक रूपमा म फोलिजको टोगा पता हेले नेवा भाषा सिनु गएले तका हाउ टु टिच नेवाली त्यो विषय ट्रेनिङ संस्था छन् कलेज जुलन अन्नो ज्याइन गए छुपाट इंग्लिश भएन सेन्युले ज्यान्जु ले ठै मा भए मलाई नेपाल भाषा सेन्युले सेन्यु नेपाल भाषा सेन्यु ज्याखेन चाहिँ चोन्या गन्दिल युपा छुटु ख भाषा सेन्यु तरिका छुन फरक मरो भाषा सेन्यु तरिका वया ख भाषा जको फरक अंग्रेजी भए अंग्रेजी जुल नेवा जुल अलि अंग्रेजी भए गे सेन्यु राले गोथे अंग्रेजी भए सेन्यु ख नेवा भए न अठे सेन्यु ख उ मेथड चुले धाबले गु भए थमो सेके माउ ख उस थमो सेके माउ भए वो सेके माउ भाषा सेन्यु मेथड ख teaching language in the same language which you are teaching, using the same language which you are teaching. छम नेवा भाषा या शिक्षक नेवा भा गेना सेन्यु धाबले नेवा भा सेन्यु खस नेवा भाषा सेन्यु अंग्रेजी भाषा सेन्यु अंग्रेजी भाषा सेन्यु नेपाली भाषा सेन्यु नेपाली भाषा नेपाली भाषा सेन्यु हिन्दी भाषा सेन्यु हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा सेन्यु नापासुया नेपाल भाषा नापासुया आज विकास या जोंडु र विकास जेमो जोंडु छि एक सोले गए वाचा गते छि सोले भाषाले विकास या भाषा जो चेन्जिङ ल्याङ्ग्वेज है ये लिभिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ चेन्जिङ ल्याङ्ग्वेज परिवर्तन जी भाषा परिवर्तन जी तर भाषा सेन्यु प्रविधि परिवर्तन मजु भाषा सेन्यु मजु से वया जो जहाँ चाहिँ जी देथे सो भाषा सेन्युमा हो वो वया भाषा सेन्यु तो सिद्धान्त नापन वया ख आन वया ख शब्द फरक जीव हो तर सिद्धान्त फरक मको वया ख सो भाषा सेन्युमा हो त म वो भाषा वया भाषा सेन्यु ए जुन अनुवाद मया से भाषा सेन्यु प्रविधि बाला प्रविधि ख अनुवाद ना सेन्यु ग्रामर सेना सेन्यु अथवा छि हरेक क्षेत्रले ट्रेनिङ बियो ज्याज लाग्न सम बालामा ट्रेनर जुइले चाहिँ युटे योग्यता छुख गुको ठ चाहिँ सम बालामा ट्रेनर जुइफै ट्रेनर यो गुण मला सुजु डेमा वो छोन त एकै छिना पनि यन दुसा अझ नि बुझ्नु नि सारा चाहिँ ताइन चाहिँ ट्रेनिङ ए ज्यान जों जुल ट्रेनिङ बिउ यासा ट्रेनर हामी गए बिजी ट्रेनिङ दिउ छा बिउ फेल ट्रेनिङ दिउ बिमा कारण छु थासा थमो यन जुनौ ज्याइदा परिस्थिति याद उही त बालको याद ट्रेनिङमा फोकसमा त ट्रेनिङ बिउ थियो खुकुरी जाएकी थिएन चकुन ल्याएकी थिएन ख मनौ चकु तासा हेर्दा हो बालै हो तर उही त तासा या उही त्यसो प्याङ बिल अथवा जेका बिल राख्छ ऊ बालको चाउ जाइ ए जुन ट्रेनिङ दिएको निरन्तर चलेको त्यो प्रक्रिया ख हामीले जोसुमा हो ट्रेनिङ दियो छि कासा म कासा छि चागो म चागो कुइया जोंदे ट्रेनिङ जो झिउ लाइफ चाहिँ गएको ठाउँ युपा चाहिँ हो हैन विभिन्न ठाउँ ट्रेनिङ दिन्छ छाकामा हो वो ठाउँ ट्रेनिङ चाहिँ झिउ लाइफ चाहिँ गएको ठाउँ चाहिँ युपा चाहिँ हो ट्रेनिङ लागि भएको हो जे धाग्नु ट्रेनिङ दियो मेस्या थमै नपयान्चन छि द बालको या मावेदी खसा वो ट्रेनिङ कायमा ट्रेनिङ काल लाव तिनी यानौपति जायदा बेटर होइन या अब इतने हटा चुले बेटर रूपमा या हटा चुले कि त ट्रेनिङ का हो जरुरत थुआ ट्रेनिङ बडी खन्जनले चाहिँ नापनापरिपटि अब ट्रेनिङ का तरिका हो ठाउँमा ट्रेनिङ का तरिका चाहिँ छुपाउडु छुचु यो बाटो उछन गर्छ नापनाप ट्रेनिङ बिउ दियो ट्रेनिङ बिएमा सम ट्रेनिङ काइ बिएमा सम त्यो थ उनु त्यो धारणा विचार तर वास्तव मुख ट्रेनिङ बिएमा ट्रेनिङ काइमा दिएमा निमेस्या विचार आधारमा जान्नु जीवका ट्रेनिङ बिएमा ट्रेनिङ कामे सिक म सम जीव
ट्रेनिङ दिएमै या ट्रेनिङ कामेसिको सेमारी हुनु मुरु जुन चाहिँ ट्रेनिङ दियो छो विचार आदान प्रदान या थलो खल तका ठिका ट्रेनिङ सञ्चालन या माथि चोगा ट्रेनिङ महत्व चाहिँ सुदै ट्रेनिङ महत्व गएर सधैँ त्यहाँ ट्रेनिङ दिल्लास वो better way no yes a better way of doing things is possible only one is trained अठाउँ चाहिँ एकजनालाई राजौं रुमला नबनबा उल्मेसी प्याउन्छ नि अठाउने पनि चाहिँ उसाइन न साथमा भए छे जन्माहरु टोइले चाहिँ गएको ठाउँ बिचावे गएको ठाउँ चाहिँ छिटो चाहिँ अनुभव दै चाहिँ छे जन्मा नबनबा एउ सक्रिय जाय न्याउन्छ म व्यक्तित्व ठौकुने चाहिँ थाइ उसाइन चाहिँ छे जन्मा आयो टाइममा चाहिँ गएको बिचाव हमेशा या फुचे मैसे या मफै उनी त्यसलाई दुखद खया ख सुखद खान लगो गिस्मन जुई फैया महो नाबा नाबा थ फुबला थमेशा आय आर्दने जाजको महो नायो काचिउ जानो थमेशा या फु ख आ नंगने या ना काचिउ जानो या मफै हुन आय आर्जन या मफै हुन एजुनी दुख लगे जिवला साबे के जुल एजुनी थोंगने मफका जुन माथे जाओ मोबिङो बामलाउ जिले सुनो मुखे जोगे जेसले एजुनी हेल्थ इज वेल्थ है पो थाथे खाउ खनि जेसो जाइने थाथे वेल्थ ले जिउ हेल्थ का ठौ दिने वा थमेसा थैट चाहिँ एक चाहिँ लुमंगा थमेगसी थैबुदि जीवन एक चाहिँ हान लुमंगा सेले जीवन सफल जो टागा कि असफल जो टागा जे थद थम असफल सम्झ्या मजे छाडा छ जे थमेसा यानो ज्या गोब्लेनो लिजाजी मोया नेजा जको हुन सुन सिबेन त लिजाजी गोब्ले मोया तर नेजा गुली हुनले त्यो खख वो स्पीड जे जुले त्यो खख स्पीड थम ज्ञान या मुफु वो मेया खजुला तर दुःखले नै जे मतागा न्याउन्या हुन थाल्छ अनि जुले यहाँ चाहिँ म होया जु शारीरिक रूपमा चाहिँ छिटो चाहिँ छु प्रब्लम ख समस्या छिटो चाहिँ शारीरिक रूपमा समस्या चाहिँ छु जान्छ ठाउँले चाहिँ आगे चाहिँ प्यान मुफु अवस्था जु खासै छु जिता ठाउँले शारीरिक अवस्था थाहा होला सुरास त्यो स्पाइनल कर्ड यो कुनै जिउ रल किन सोया ए जुन दे स्पाइनल कर्ड यो कुनै जल्ला सुजिले तका देवला जे इकुया यहाँ समस्या हुआ फुटका था अबले हमेशा पहिला सूर्य के उनले अनि छुनो मजो सन्मुखनो आवाज जुम हो जोजको स्याउ ख जोजको स्याउ का सुंग तुन ये बजेगा जोजको स्याउ हो ओके मे उनो प्रब्लम यो को खाना वो खनि त्यो ज अनुभव जुल थौगले आ जसो जो प्रब्लम देउला हेल्थ प्रब्लम देउला दन्ने मुफे ताउत दन्ने मुफे अच्छा जाजो लिबाङ ले गयो हुन तो एफएम नियन्त्रण दिपिङ नमी भाजुमे जुपिन त नुगु पुस्ता जुफु अछि टाइ तक ठायो अनुभव बालो अनुभव काइदिङ दुगु हिसाब चाहिँ नुगु पुस्ता पिन त ठागु जीवन सुटला का न्याके त अत ठागु जीवन चाहिँ हरेक क्षेत्र परिस्थिति जुया न्हाउने त चाहिँ छु अनुभव अत छु विचार चाहिँ वेकअप इन त सल्लाह सुझाव दिए माछा ठागु जीवन बालक त छुया माले ठागु जीवन बालक त थैसको बालक यादे मुनु त सुसुदु वो थमेसा सुयो अलि इनो अनुकरण या त सुयो दुसा यामा चिज हो तर छिके छौ गया मनोभावना दुरासा जिति सब छुनो मरु जेति सके दुनो सुनो सके दुनो मरु ए जुन दे जे सके माउ छुनो बाकी मन त जे तर जे न या बाला त्यो अया भावना छिके देफु अया भावना त तोता जीवाग में पे फुका सॉसी देखा जे समझको मसाम खा त्यो थमेसा अया भावना तया मेबी मनु देउ बाला बाला छुदु वो थमेसा अनुकरण याद सुयो वो
कोया देशे तरौं ख नाम बछौ खछि लो मोने जुल जिउ जीवने शिक्षा रहेको तरौं दिसे शिक्षा नला जे सल्लाह सुझाव भयो शिक्षा नला वो मोने जीवन बाला है शिक्षा दिनु महत्व दिया ठाउँको जीवन अनुसरण नेंगो खस यो जीवन अझ सफल जी जीवन त सत्य असत्य आ शिक्षित जीव रे हो बाला खया खता मलाई दुई मत जीएफए म हो तर शिक्षित जीव रे हो वो डिग्री धारिजको जीव शिक्षित जीव म सम्म मनु शिक्षित जीवला थाहा मतलब वो डिग्री हासिल त अथवा पदवी ततरौं डिग्री डिप्लोमा कालो त्यो हिसाबमा जको शिक्षित जुलका सम्झे जिम्मेजु वो शिक्षा रे हो डिग्री बाहेक मेउ सेकी सिक्यो न शिक्षित जीव ख सम्झेमा अवश्य न सिगु ख सिगु यानदिको अनुभव पैसा नाना कहिरहेको आछ भलसका छे ज्याजो जे लिपाङु निसटे छना उडा समाज न्यवयक ठ याना वेचङ ठुगु उडास ज्याजो रेडियो ज्याजो सित गरे ताल ठगु नु खपङ गरे उडास ज्याजो ला जिन चिम्पले निनि यान सुनाउ बाल गरे रे मोल लाओ क्याच मोजुल लाओ मन्ने न्यु बाहेक न त सजे उडास याबले पामरेको नेना सुनाउ तर वो उडास जिता मामला मता बाला तर विश्व बालकी जीवला देजको जिता छौ मन्ने वौदु ओके उनु त सरेबला छे नक्ति जिता इन्टरभ्यु कइदिला समिले याद लगा सादजी उयो लागि एप्रिपेट मनु खाना फो म खाना फो जे मयो छे थर्समा सा फो एप्रिपेट मनु दे जे थाउन सुनले थाउन सुनौ म देउ मते त्या बालक परीक्षण थमे यहाँ मने तया सया इत सत्यो ले उत सजिगे यो यादास बाले थे जोगे यसले तो खैले छ याबले मनने से न्याउनी बचम बिसे तन्तक थौ जिमदा चिगु छे वे अनुमति लिस्ने से जिमदा थाउ ए बियादिला एकको चाहिँ सुबाटे छ अवश्य न जगु गर्वे महसुस जी लामो सेक्सन अवसरमा ठोकठा खनागु वेक अप दिगु अनुभव जे छ इनाका वले वेक अप यानान्दिगु अनुभवले आधारित छ ठगु जीवन याकी पुसा वेक अप दिगु अनुभवले आधारित छ ठगु जीवन याकाइकी पुसा जगु पालागु लपी किन याउनी पै उठे अनुभव जिन्दरा उदास ज्याजो मुख्य टाटना मु आज धाइवे परेको हरेक उरा व्यक्तिको छुक ठया सुला टोपी प्रतिभा जे पु छुक ठ जो याना टोपी प्रतिभा त जीपु उदा समाज न्यने मो जेफो ओफिसिदा न्यने हेगु आज कया उदास ज्याजो थौ सचु गुइ गुंगु बोटको थिडुगु दु एजुने त ज्याजो एटा निरन्तर रूपमा छुक ठ मायन दिस अनि हाना छुक जे एगु सुगा देतन छ वेको अनुभव कना भित्र वेको भनिला त्यसै जीव वेकया भी उसाया मनटुसे वेको याक्ने हे भी उसाया मनटुसना छना तरसे वेकया स्वास्थ्य स्थिति माले ढिगुन वेको अचन ज्याफे कोठाया बाटा पनि जे खौजुले एजुने अतिले स्वास्थ्य स्थिति अझ बाल्न हुने भन्छ वेको अझन यागु ठा डुगु जी खना छ टुकुले वेको न उकठाया ठाइ त भापी रहेको आशा फलसकासे हानचका वेको भी उसाया काम ने चाहिँ जीविन बादल खौजुले छ पाइनेको उदाफना छ बुझला मेगुवाले नेनेको टोफीका देम हिसाबो निश्चित जजना चिकनी हनु बेगुजी ज्याजो उडा छ ज्याजो